official so Mediane Patricia Otro Ushamia from Madame Pat Mechoso Amaha. To me follow all the social media platforms so Facebook, YouTube. Now I subscribe, I like it, I comment, I share it, Adekye3 Nsem. Now Odehyeba who me say dear, I say my bigger. Nsem bia better pampan so as say yeah ton what I say na makotobia me so be beton ama wo Odehyeba Priscilla, the gospel musician, Obronoma, the blogger. Wow. Obronoma me issue bia ebe talk bontin na say mu honom na wo hwebia ye be discuss it with the fafa comment section of famaye brogay and I say Obronoma na no passem and I say asem na o kan odika na no ene passem and I say asem no odika say okay papa comment section wo na for my ye ba kai na ye di humwaye e de amount Odehyeba Priscilla, the gospel musician ye nyina ye ba ye nua ya danfo say abofra de ye nyina ye hu say erade nam ne so de enwomoto ekọ ekire eyi pa na ese kwa de wanyini erade ya adoma o sha ase sa o pekene ba na o swa ene se erade aya adoma me se ni mu amia waye ababa wa sono kama na ye na abrantie bia ye friend Obronoma waye no say o ye blogger na so information enya che say o nya blogger per se but then your friend Obronoma na sa brantie ekwoka Adekye3 ho asem Emma ochi ni tum say za case we the most of us eti na enye no ho asem na ye be kan ene but ye person ye preview Emma the part of another the kind of Obronoma manner we are talking about here. So this is the same guy that was arrested by Adekye3 Philadelphia pastor and I said leader was the same person that was arrested. The same Obronoma kuya and action no ediesi Odehyeba Priscilla ehwa o mame aso asem ni mu a chese ma ensuo abuni ye pa na asemo o my konkron Ghana we do asema eneye and I say what do I know ata kwashisha mpofu mu nsema eno so ya na eboana ye na abrantie ya ye friend Obronoma waba out ebe kan say ma Doris Odehyeba Priscilla mame pesika dodo wasi mame are no ni briska sa when ni briska too much abofra kitwa was so de no jiska and out of that wa farm management be brave Nsem because of money kudi cash get it because of sika enti wama akrai afa management be brave Nsem one se say ne de che sika ena woje eje na ekoba sanso a obesei akra no ama akra no the kind of person a chase oye no sika besei no ama on to me enye se de a chase
erade asiesie na etwa se oye yena ayama Doris ohene ba Priscilla o mame ete ye no se wo sa branti we o se mi chiro nyansa pa o se mi hu mfuturo kakra na mdi gu ani o ha den dodo adan na wo de wano esi me ne ma asoro ho sa me de me ye Philadelphia baba akwa na me kwa so na se wunnim na de wano ebe si me ma sori ye Philadelphia ehun Emma ebi ka me baba no me ma baba wa erade nam so asese no enam so odidi bi na me dibi no se wunnim na de wano ebe si ye ho a donko me don mi wi ama bro asanso eguso yeti ensem ni bi na wa nkasa ejeje Abusua Odehyeba Priscilla mame aye audio amame ewo WhatsApp mumientie mu nsem no enam afutu a mebetu Priscilla se onhwe ne ho yie nti wo de mumientie nsem a Odehyeba Priscilla mame ekan ye tie me de me ma so la me ko de wo do ano ba ho a wo hum yi Philadelphia na me ko no wo do ano ba ho pa wo me ene nti wo do ano be simi ba na so a wo be bo wo nsem ma unya ngopon no so no so ma wa ye mistake so wo do ano eba ma asole ho a bla wo be bo nsema ma wonya nkopon na osoma wo ne se why mistake wa soma ai atura soma wote mempense mu no me entina hwe akora ne manager asem na eba no na ngana me nyansani bi ma na ba fie blog nyansani enipa bi a yetiti no fie ya nye no na nka wa ba fie ana won hwɛ me kora na nka wo misa me se mommy na ye da na se na nka me njirim ba manya blog nyansani bi a manya sofu nyansani bi ama na mfrɛ me amusa mo hwe ba nka siasam de o mutra social media nso kekan na mechi obi anso 111 sadam kote ba ko mechi obi a 111 obo se se me ye fucking program ne na me obo se me ye fucking papa na me na me ha no adai bibia mo beka ho asem kwakuya nanze inde kuma mo na munnim nyanza bo akwa Yesu ko de na chija wo Obronoma Yesu wo ko de na chija wo na obebu aten wono ko ba obebu aten Bible kitaw quotation course ro ba fo nyina gum en de wonka obi asole a wono wo ye na no asem na aka en na Yesu diga ase adwuma wo de se wonze ndi na wo ye sebe kondem obi na board wa ko transe fans what ka for me some Odehyeba Priscilla mame betutu bi adema ne sanse previous issues bi apiama wade na no abesi ni management won sade na Nsem no ekeka ekro no mame no so ebobo na adwen de kire no na asemu a ebeto ho a mama me bufu ya in fact otutu bi manen no ye ene se ma Doris Odehyeba Priscilla ne mame oye Philadelphia church member just say no we are committed. When you talk about committed church members and yeah man we sorry busumi we are just the next 3 to the next 6 months and sana we sorry this is a committed member of Philadelphia and inviting the bay say meba Priscilla and Nadia Coco Jamen ma sorry Philadelphia and eja abaye enso edi ne maame echi na okopie mu ewo Philadelphia church ehona omaye bibia wi a omobapon no na ewo se omo eje offering nti ehona anyomtofo na ewo ho na nkasa eba maame ne ho na o se we de Priscilla ewo ye ntam de a moma ne nkotonyom na eja onfanye offering emfa emaye enunti no se what's your story na enye papa adum chedia ena invite Priscilla nemu ma sorry Priscilla de ne ba no ekopiem ewo ho ena through that onya akwanya ode kwaye esa administration no ene se abrantia Obronoma enim sania we siti asam no ena pa wono so matches was soja
ewo kopot na se na agi wom enti osafata edidi atemi anase maame no nso wankasa yi ha wo hwe bia na de wo nso odwen fa asemi hu no afa comment section ho mai why ye be kan na ye hu wo nso so okay enti yanko the next video na yanko tie nsem bi wo homra Se majai Odehyeba Priscilla ho asem ka menkan biem be ne maame ne gusu no ye odio adekye bia na odi matem imi fo okro na o ka kire o se me sika ndi na mbe fra me ba o se ni ni ati fa sende no odi na si ni pa ko na o ka kire o se me sika ndi na mbe fa Priscilla o se ni ni ati so ndi no o ne de na dwuma na wo ye no sabo na so wi a onfa why onse sabo no mbe mu na num no onwe wonzo sese bi wo Obronoma wonzo sese bi fa gu onu na wonzo we kwase abua ka do ma wodo ma ko so mo ko so bi ni mi ana no ndum bu asam ma no so e ka cho adum che bi ade meko me de be ko sa de be ko sa ni o be ka sa zo gusa sam de ne kwe ashia Bakosa sadia medene kwani sadia medeno eko enie abranti akosoja amajano ashi ono a ankasa in fact ma me na fa ne ho anche no kra because o huni say abranti wo passem me na mede me ho ede me ba de medene beko ba bia medene befa e wo de abranti uhwemu se uhwemu se ada na passem sa o passam ade Obronoma ede ba asem maye ode me ne me ba why no de obeka se on peska obia peska e wa ti asefo asase so obia pebi enti management ko a ono no ese ono de on peska no o mo ankasa na ne o kan ne obeka wa ti ase enti Obronoma onyi ni so o se pata de atemi ana se mama me na no ya abusiafo FPNTV official so Adekye3 Nsem Obronoma ko soja at the end of the day it just shodo abede na bono akasa no obonensa no e de meja na waso no afa na odo afidie no ato ha FPNTV official so na wutie no Obronoma ene Odehyeba Priscilla mame ena ede akikesi eni ewo ho agese enyazem ketwa ekra eno na ya de besum wo media de Patricia odru ishamia from madam pat e choso akra when you not do hefa why nyame djuma 15 years wo age kula say wo age na say wo ye nyame djuma 15 years bible na abu na wo nya bi kengan bible na ne bo nya de na wakoto bi na wo kengan na zia wo so wo evangelist so wo ye prophet so wo ye sofu so wo ye de o me mushi no ba ya de na mi ya say wo prikukukuku te say de abo bi e de ahoma a hwa ne menam wo fe hefa wo da fa asambra mba so beti menka e ma kire ne de onye e ho de he upo umbo ye be sa ko bi mo abro ndie ne ye what ne be bo awo ye e ho kura ne sisi e okoro be kwa shele wo why so what de me ka no o be kwa shele wo asem na me ka oba fakoto cha ne